Yes, tubahaye ikaze mu makuru y'imikino. Amakuru meza nuko ikipe yacu ya APR FC yasesekaye Dar es Salaam hariya mu gihugu cya Tanzania gukina Simba Days nkuko bayitumiye. Andi makuru kandi tubafitiye nuko umutoza umunyabrazil utoza ikipe ya Rayon Sport yatewe ubwoba cyane na APR FC ubwo yari ari kumwe na Haruna Niyonzima yamweretse ibikomerezwa ikipe ya APR FC yamanukanye. Noneho cyane wagera ku musore wacu bita Mamadou ukubita penalite incundura zigacika. Noneho abandi bo rero sinakubwira ubwoba buramwica, avuga ko kuba yatsinda iyi kipe ya APR FC hariya ku mukino wa gatatu uzaba rwose ni nk'inzozi nk'uko umushonji arota ajya. Ikindi kandi nuko uyu munyabrazil Robertinho yavuze ko akeneye nk'intwaro 3 kugira ngo byibuze abe yagera 20% yo kuba yahangana n'ikipe ya APR FC. Andi makuru nuko ikipe ya APR ubwo yasesekaye hariya Dar es Salaam muri Tanzania, abafana ikipe bo mu gihugu cya Tanzania bayakiranye amashi ndetse n'ibyishimo, avuga ko rwose batewe ibyishimo no kubona iyi kipe yongeye kugaruka mu gihugu cya Tanzania. Imanche rero ikaba itegerejwe ejo tariki ya 3 z'uku kwezi turimo. Rwose imanche izaba ari umuriro, ndetse kandi bakaba bajanye n'abantu bagera muri 55, akaba ari bo Simba yabasezeranyije ko aribo bazabona umwanya rwose ngo abandi barenzaho babasha kubashakira amacumbi biturutse ku kipe ya APR FC. Nimba aribwo bwa mbere twabana muri aya makuru, ujye kugenda udakoze subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru tugenda tubagizaho imbere ku murongo mu mukino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe imwe rukumbi APR FC. Ikipe ya APR FC yasesekaye hariya mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam, aho ubungubu iri muri hoteli akaba arimwo yaraye, ndetse kandi ikaba irimo yitegura kuba yahangana na Simba Days. Iyi ngiyi akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Tanzania yatumiye iyi kipe kugira ngo afatanye kwishimana ku munsi wa Simba Days, aho iyi tariki z'ukwa 3 ariho Simba igaragariza abafana ndetse n'abakunzi bayo ibikorwa bizaba mu mwaka w'imikino utaha. Andi makuru nuko umutoza Robertinho atewe ubwoba n'ikipe ya APR FC, yavuze ko kuba yatsinda iyi kipe ya APR FC ari nk'inzozi kuri we kuko iyi kipe ifite ibikomerezwa cyane rwose dusangamo aba banyamahanga yazanye cyane. Yavuze ku mukinyi bita Mamadou. Uyu ni umukinyi rwose wakomeje kuri koroza hariya mu gihugu cya Tanzania muri Sekafa Kagame Cup ubwo yari iri kuba kuko yarebye penalite yakubisemo ahita avuga areba mu bakinyi ari kuzana bose asanga nta n'umwe banganya imbaraga, aho uyu munyabrazil utoza iyi kipe yavuze ko iyi kipe afite ubu atizeye ko yahangana n'iyi kipe ya APR FC, bityo ko akeneye abandi bakinyi kugira ngo babashe kuba bahangana. Ni nyuma yo gutsinda Mashya United igitego 1-0 umukino wa gicuti wabaye
uyu munsi, aho yavuze ko hari imyanya agikeneyeho abandi bakinnyi nk'abataka ndetse na ba rutahizamu kugira ngo abafashe gutsinda ikipe ya APR FC no kugera ku ntego yo gutwara shampiyona akazakina na CAF Champions League. Gitinyiro yavuze ko agomba kuganiriza perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel kugira ngo barebe uburyo bakemura ikibazo cy'abakinnyi bakina bataha. Ati ntabwo byoroshye ariko ngomba kubikemura nkagira ikipe ikomeye cyane kugira ngo ntware iyi shampiyona, niyo ntego, nyuma tubone itike ya Champions League, niyo ntego yanje. Ariko ntibyoroshye, tugomba kugura abakinnyi beza cyane, tugomba kugura abakinnyi rimwe bashobora guhenda kuko urebye amafaranga bidusaba ni amafaranga menshi cyane, ariko muri kese tukareba amafaranga arimo, byaba byiza rero kugira ngo tubiganirize Jean Fidel aramutse abyemeye nibwo twabona kuba twagura abakinnyi. Mfitanye gahunda na perezida ndetse kandi Robertinho akaba yunzemo ati tuzaganira byinshi kubera izo mpamvu, hari imyanya y'ingenzi dukeneye abakinnyi kugira ngo dutware shampiyona, kuko turamutse dutsinze deribe ya APR FC rwose kugira ngo dukine iyi Champions League. Yavuze ibi mu gihe iyi kipe ifite ba rutahizamu babiri bataratangira imyitozo baje ejo hashize, harimo Nathaniel Iga ukomoka muri Gabon ndetse na Fari Ngagine ukomoka mu gihugu cya Senegal. Ibi ngibi uyu mutoza yabivuze ubwo yari ari kumwe na Niyonzima amwereka ku mafoto abakinnyi APR yagiye imanura, amwereka ba Mamadou ba Aliyasuna wenda kuraye n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ndetse kandi areba uyu mukinnyi bita Mamadou amuvugaho amagambo ko akomeye ngo kuko uyu mukinnyi yarebye uburyo ateramo penalite agakubitaho uriya Aliyasuna nawe amuvugaho menshi, avuga ati ko aba bakinnyi iyi kipe ya APR FC yazanye nubwo iyi kipe yabatanzeho akayabo rwose yarabarebye ntabwo yisuzugujwe. Aya ni amakuru tubagezaho imbere mu murongo mu kipe mukunda mwese ariyo kipe imwe rukumbi, kipe ya APR FC. Nimushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho imbere ku murongo, mudushigikira mukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana namwe